Kat nang temen nang satar Ronaldo. Hakaching lekai final jongka Nations League. Menne ka sitang senya. Kari Portugal kalala men pelimno ya ka Spain. Dasan lalai gol. Ha kacing shoot penalty. Habangi pai ha kan kacing lekai. Nado basdang ka kelas step. Ka Spain ka klanbor sisa ya kari Portugal. Namar deling batang ha ka minit ka bar huwei. Ka Spain kalala ban tap ya ka sikol. Lingba uso bi mendi. But ka Portugal ro kamsem la ailat ya ka Spain kala pen I ya ka singklan bor ka jongka. But kaliya le ting ban job but ban pen phai ya ka sikol jong ka Spain. But day ha ka minit ka bar pun reu ka Portugal kala ban pen phai ya ka sikol. Lingba u Nuno Mendes. But hawan but hado banda waino ka cingile kai kata. Ha kelas step. But haswa ban waino ka kelas step ka Spain kala yob yang sa sikol. Ha ka minit ka pesan lingba Uyar Sabal. But hado benda waino ka kelas step ka Spain kala tamno ya kari Portugal daar lawai gol. Habawan ban peteng pat ya ka cingile kai kata kala minit kari Portugal kali rating ban pan pai ya kana ka sikol jong kari Spain ka bala tam nado ka minit ka basau pesan. Lingba ka cingklan bor jong kari Portugal kala ban pan pai ya kana ka sikol pat ban pen ya khai ha kana ka cingile kai. Day lingba ha ka minit ka ban reu pun wei. Lingba u player u bukan sai u jongka wadla ulalong u player u barang ba. Kata u Cristiano Ronaldo ulaya ban tap ya ka sikol. Bat kane kala pen kemen bat penjok men sembiang ya kinong kersan jong kari Portugal. Namar lingba u Ronaldo kari Portugal kala ban penyak biang ya kane ka sikol jong kari Spain. Te hado bandawai ka khandai pu minit kine bar artuli ki tim kem simalam la syo ban tap gol. Bat larai ban ra yakis ka extra time. Barhado bandawai no ka extra time ro kumcu kine baro artuli ki tim kim sam la syo ban yo ban tap gol. Kari Portugal ro kumcu bat kari Spain ro kumcu. Bat ya kane ka jingle kai larai ban ra no syaka penalty shootout. But day ha ka penalty shootout ba kari Portugal kalala ban penim no ya kari Spain kata dasan lalai gol. Kito kiba beng bat kiba ong ba Ronaldo ula temen ler show bat Lamin Yamal sala ban penim ya Ronaldo kata player ba khat news nem sachop ya player bala suppose nem henry kamsem la urlong. Kito kicingkren kite kifan jong kari Spain. Henry ula chopan ban da player bala suppose nem ya player bala kharsaus nem. Menta kan long kecengkemen ya kifan jong Ronaldo bat kumcuru ya kinong kersan kiba syukursan naga por ya kari Portugal. Wadlah kerta kebalarang ba bersapus nem. Ronaldo ulala ban lekai bahasisha bat ulala ban yalam ya kari Portugal ban cop ya ke final. Jong ka UEFA Nations League menta usnem aracar arpusan. Te Ronaldo haka ne kecing lekai ulayo ban tap sikol haka minit ke ban rup huwei. Bat hado bandawai no kecing lekai cop no kari Portugal ya ke Spain dasan lalai gol haka kecing shoot penalty shootout. Bat haka kecing keni pat ya ke third place hapa deng kari France bat kari Germany. Kari France kelala ban penlim no ya kari Germany daar lanot gol. Bat kari France kelara ya ke third place menta usnem. Te kuble sibun ya pi barok ki perlok ki bacu sungutenat ban sengap ya ki kubor ha kan ka channel. Barang scam ya pi ki bekersan ya kari Portugal. Pin saja sengoy kan ka kubor kan long ka cingkemen na benta ka cong pi ki fan cong kari Portugal. Nomor kelala ban cop ya ka final cong ka UEFA Nations League. Bat ho ya ki fan cong kari Spain ro kalong ka cingkusi nomor kelamat no ya kan namrem. Henry ke Spain kam syam ladu jengkermen hakawe kasngi kan sa yo ban rapat kumba ke Portugal kala dep ban ra. Te perlok tangkum ta kuble sibun ngin sia kendupat hakawe ka video tengah kerpat rit ya please ngubah subscribe ya kan ke channel kenang mengenang la ban pemisu iki video na kapor kuble sibun.